Pemirsa Desa Adat Ring Kabupaten Bangli, Durung Sida Ngemargiang Bulan Bahasa Bali. Santukan dana sane katahnyane kaicen oleh pemerintah Provinsi Bali kantos makin durung cair. Silih tunggil Desa Adat sane durung ngemargiang bulan Bahasa Bali kantos ring tengahing bulan Februari inggih punika ring Desa Adat Cempage. Ben Desa Adat Cempage iwayan nyepek mausang pai ketandane sampun nyusun prawarta ke acara bulan Bahasa Bali warsani mangkin. Duaning dana Pemprov Bali durung cair. Pemargi nucap durung sida kemargiang. Sekadi sani sampun memargi dana hibah majang Desa Adat kaicen antuk maundagan per catur wulan utawi nyabran petang bulan. Pamekas ring catur wulan kapertama Januari April cair ring Februari. Selanturnyane parikramo bulan Bahasa Bali pinih kidit lasang prabil 15 yuta. Nenten wantah dana catur wulan 1 war sekali tali 4 likur, dana hibah catur wulan 3 war sekali tali 3 likur, kantos mangkin taler durung cair. Pikobat inucap ngawinang pai ketandane durung sida naur prebeu Pabelin Banten ring warsane lintang. Tios ring Desa Adat Cempage, Desa Adat Bebalang, taler durung ngemargiang bulan Bahasa Bali. Bendesa Adat Bebalang sang putu Suteja nampenin pikobat sane patah. Lianan punika Dinas PMA Provinsi Bali nguduhang Desa Adat mangdani ngemargiang bulan Bahasa Bali antuk sinarengan ring Februari mangkin pinih kasep ring tanggal 6 Februari. Ring sajeroning lanturang pewarah inucap pai ketandani pacang nyelang jinah saking dana LPD. Dayu Swasrina Bali Pos.